Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan are samangken badan kaula berarti nyampiaki materi bahasa daerah kelas petok oca menurut kadadiana. Oca menurut kadadiana engki kak dinto bede 4 macam. Sekapeng setong engki kak dinto oca asal. Sekapeng 2 oca obeen. Sekapeng telok ocak rangkep, torjuken sekapeng 4 ocak campuran. Nomor setong ocak asal. Ocak asal kak dinto seki tak aobe dari asal lah. Sabab tak ngaole embuan akati terater seselan tor panuteng. Ocak asal kak dinto juga sebut kalaben ocak lege. Ocak asal beda sekadetian dari sakecap. Contoh epon ben, tak, gun, tor, tang, neng, gen, tor sama cema. Contoh epon dalam okara. Amir, ben samsul, satare tanan. Jadi saya maksud kak dinto posisinya neng ben. Nah, kata ben. Torjukan nom hamid beri montut pereng gen lema ibu saloncur. Ya, saya maksud neng contohnya sakecap kak dinto gen. Nah, neng kantor. Kung Hasan ngolati keraben sape neng lon alon. Neng posisina kadinto neng eneng. Bisa yolati torjukan pahami ki. Di langsung sekapeng 2. Sekapeng 2 engki kak dinto oca asal du kecap. Contohnya korse, tanang, tedung, meja, kopeng, tor sama cema. Saya maksud dari keterangan du kecap kak dinto bitong mana bineng bahasa Indonesia na persuku kata. Jadi, nah, persuku kata. Baik, korse, tanang, tedung, meja, kopeng, tor lain-lain epon. Bisa yolati ki. Ngereng langsung ke contoh epon. Potrana Bu Rahma sebungso ajual korse. Nah, contohnya beda neng korse. Nah, bisa yolati ki. Hamdi tak asakola amarga sake tanang. Sake tanang. Satrosepon ale tedung melana tak norok kadelema agung. Di seka maksud du kecap neng okara kak dinto ocak tedung. Bisa yolati. Ngereng. Kangku satrosepon ocak asal telo kecap. Akadia pon apa? Careta. Kalambi sopaje. Jadi beda telo kecap. Contoh epon dalam okara. Moret kelas petok noro aduan ngarang careta madura. Jadi careta. Melana dihitung per suku kata. Sekapeng 2 contoh epon le asnawi nang ke kalampi nang pasar turi. Sekapeng telok mana bineteni sepeda motor ngagem helm sopaja salamet dalam perjalanan. Torjukan oca asal sekapeng telok sekapeng 4 engki pak kadinto ropana pak kecap akadia pon apa kamunduran pamekasan kalamangke tor sama cema. Contoh dalam okara kota Pamekasan kenal sarang sebutan gerbang salam. Contoh okara sekapeng 2 kamunduran keben sebisa ngobeberna kolekna kumantong dek berna kenenganna. Kak dinto ocak menurut kadetiana saya pertama engki kak dinto ocak asal.
Beda se ropana sakecap, du kecap, telo kecap, tor jugan se kaping 4 pak kecap. Oca asal menurut kadetian se kaping 2 engki kak dinto oca obaan. Apa napa mak oca obaan? Oca obaan kak dinto oca se ampun aoba dari asal la asabab ampun ngaole embuan akadia terater seselan tor jugan panuteng. Oca se oleh teratar. Contoh epon. Jadi kalam bi oleh teratar neng iade a pas jadi a kalam bi. Sekaping 2 rojek oleh teratar iade ka pas jadi karojek. Lebet oleh teratar ta iade pas jadi talebet. Bisa pahami ki? Satrosipun oca obaan asabab ngaole seselan. Contohipun gimpo ngaole seselan al pas dadi gelimpo. Sekar ngaole seselan om pas dadi somekar. Ketek ngaole seselan ar atau bear pas dadi kertek. Bangun ngaole seselan in pas dadi binangon. Saterusipun oca obaan asabab ngaole panoteng. Contohipun soko ngaole panoteng ena pas dadi sokona. Bagi ngaole panoteng agi pas dadi bagi-agi. Berse ngaole panoteng pas dadi bersee atau bisat kan itu pas dadi bersee. Terusipun sekaping 3 oca menurut kadetiana engki kak dinto oca rangkep. Apa napa saya maksud oca rangkep? Oca rangkep engki panika setong oca edu kaliaki kalaben sabagian otabe satejena. Macam epon oca rangkep buto. Apa napa Kenapa saya maksud oca rangkep buto? Oca rangkep buto engki panika oca seedu kaliaki kalaben buto artena sampurna. Contohna bapak, bapak, ebu. Jadi dalam okara bapak, ebu, sepo anom se padepar juga. Jadi ulang kalaben sampurna. Kak dinto saya maksud oca rangkep buto. Satrosipun oca rangkep ada. Apa napa saya maksud oca rangkep ada? Oca rangkep ada engki panika setong oca sekecap ada na edu kaliaki. Contohna lalake bebelu mamaca. Di asal kak dinto seiulang engki kak dinto oca ada na, jadi asal lalake, kalau lana yulang pole ya ada jadi lalake. Nah, kak dinto. Nah, lalake. Nah, la asal la setong jadi la ke pas seiulang kak dinto ada atambe la. Nah, jadi pas maus lalake. Bisa pahami ki? Contoh dalam okara aurat telalake dari bucil kantos toot. Nah, sakat dinto sekaping 3 oca rangkep budi. Kenapa saya oca rangkep budi? Engki panika setong oca sekecap budina edu kaliaki. Contohna ceng lanceng, cung rocung. Bisa seekala kak dinto budina kak angkuy iulangi boleh. Contoh dalam okara seamain voli nang PB Pandawa orenga jeng lanceng. Maksudnya manabi kaji kak dinto beni orenga jeng lanceng artinya tengki jeng lanceng sih kan maksud kak dinto ki. Satrosipun oca campuran. Oca menurut kadetian sekaping 4 engki kak dinto oca campuran. Apa napa? Oca campuran kak dinto. Oca campuran engki panika
dua oca pas setong tor agen tu arte setong. Contohnya katipun apa? Gedang dulem asalnya dari dua oca engki kak dinto gedang pas dulem pas setong pas dadi setong engki kak dinto pas kocak oca campuran. Di gedang dulem kak dinto ampun tak bisa pesa. Mana bi gedang dulem pas auba dadi salah setengah jenis dari gedang. Bisa pahami ki? Di gedang dulem asalnya dari oca gedang pas tambahi dulem. Nah, dadi pas pas setong dadi gedang dulem kak dinto dadi nyamana salah setonga jenis gedang. Bisa pahami ki? Contohnya dalam okara Mak Hasan beeri moger gedang dulem pakarangan Budiana Roma. Jadi bisa pahami? Melana cukup sakak dinto saya bisa badan kaula sampai aki. Mantar moga manfaatnya dek kaula sarang panjenengan sadayana. Nyon sapora manabi banyak kekaliruan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.